Kada kažemo banjski turizam, prva pomisao nam je Slovenija, Austrija, Mađarska, pa čak i Bugarska. Međutim, da li ste znali da u Srbiji ima preko 400 termalnih izvora, od toga samo 40 banja, a aktivnih tek 25. Naizgled deluje da je banjski turizam u Srbiji razvijen. Mi smo poželeli da obiđemo neke od njih. Postoji više istorijskih priča vezanih za korišćenje termomineralne vode, pa tako se polazi od korišćenja i pronalaska rimskih termi u Čačku, koje se vezuju za 3. vek naše ere. Samim tim se smatra da su rimski legionari koristili vodu atomske banje Gornja Trepča upravo za lečenje svojih rana. Kao i učesnici Kosovskog boja i srpskih ustanaka, svoje rane su upravo lečili vodom atomske banje Gornja Trepča. 1890. godine izgrađeno je i prvo banjsko kupatilo ovde u Atomskoj banji. U to vreme to je bilo poznato samo kao mesto Gornja Trepča. Tada u tom periodu su opisali kako je mesto Gornja Trepča izgledalo. Imalo je mesta za 50 do 60 osoba koji bi mogli da koriste lečenje u Gornjoj Trepči. Putevi su bili jako loši i neprohodni, a gosti su dolazili na lečenje, donosili su ih zapravo na rukama. 1947. primarijus dr. Svetozar Zarić, koji je radio na internom odeljenju tada u Čačku, u Čačanskoj bolnici, je slao svoje pacijente ovde u banju na lečenje, jer u Čačanskoj bolnici zapravo nije imalo mesta. Tako da su neki siromašniji ljudi dolazili ovde da pokušaju da svoje bolesti izleče ovom vodom i vraćali su se u dosta boljem zdravstvenom stanju. Pre 20 godina kada sam ja ovde počela da radim, to je bila jedna skromna ustanova. Mogu reći i tada sa velikim brojem pacijenata koji dolazi, jer 80. godina smo mi imali najveću ekspanziju u razvoju u posetilačkom prometu, jer je tada skoro 20.000 ljudi dolazilo ovde na rehabilitaciju, a tada smo negde na cifri oko 12.000. Međutim, ne zaboravimo da je tada bila cela Jugoslavija, pa onda su svi dolazili ovde, da je tada čak moglo i preko fonda, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja se dođe na rehabilitaciju u banju, što od kraja 80-ih nije moguće. Ono po čemu je atomska banja najpoznatija, ne samo ovdje kod nas, nego u Evropi, jeste rehabilitacija obolelih od multiple skleroze. Multipla skleroza je teška neurološka bolest od koje obolevaju jako mladi ljudi. Čak ispod 18 godina pada ta granica. Leka za tu bolest nema, ona se ne može izlečiti. Međutim, rehabilitacija koju oni ovdje dobijaju je nešto što stvarno dosta popravlja njihovo zdravstveno stanje. Osim multiple skleroze, sva druga neurološka patologija dolazi u obzir. Stanje posle cerebrovaskularnog insulta, odnosno posle šloga, što je našem narodu poznatije kao termin, polineuropatije, cerebralna paraliza, Parkinsonova bolest. Sva neurološka patologija je nešto što se ovdje odlično rehabilituje. Ovdje se sva priča praktično vrti oko ove vode, termomineralne vode koja ovdje izvire i koja je pokretač svega ovdje i ona je osnovni dominantni faktor u lečenju i rehabilitaciji ovih pacijenata. Ali ovdje ima još drugih faktora. Nadmorska visina koja je idealna, 460 metara, idealna za tu rehabilitaciju. Prelepo prirodno okruženje rastinja i listopadnih i čestinarskih šuma. Također jako magnetno polje, prirodno magnetno polje, jer poznato u medicini, fizikalnoj medicini, da se magnet koristi kao jedna vrlo značajna terapija u oporavku ovih pacijenata, a ovdje imamo prirodno magnetno polje jer se nalazimo na vulkanskim stenama koje ga prave, tako da je to nešto što nekako ovo mesto Bogom dano da iz više razloga da bude baš taj faktor preventivnog delovanja. Atomska banja je pravi rehabilitacioni centar, specijalna bolnica sa punim značenjem te reči.